number 1 Stella Cherewa ɛyin wo free ba ya saman kese wan wo ba ne kuna du Beatrice Enkran Kwabra Sam asaman kese Isaac Kofi wono so ejina mu na se nipa ya bo kuna du ne ye mensa Court Other in court. Mama Stella to say Pache you. Wo ba ye show isu aye wo Bible Quran e bi focus ya kasa preko shrap bodi an cross so pede Pache Bible. Go ya sorry Pache me ko a Jehovah Witness. We are witness mo de mo nchia Pache mitia. Muni nchia mo chia wa am sorry Pache. We share uni witness ni achia ne say Pache mitia no. Pache mitia. ma wone so Pache mitia no se me onua ho tesen. ba muni asole nchia mo chia se bia asumdwe nka ho ana bibisa eno de witness for muni bi Pache you obi ba. Mo de ne de Ba me Jehovah no me nko ye nche ayi wa isem aye fasi wa why Pache. some de mo say ayi asase no ane be ni paradise me wa mo say be asase ni paradise afi ye ne da ayi kwakuyo beto dam ne ye ne sebonso abomu atuludu so be dane asase no enti ye watwe ye mu aye twen sa Jerusalem fofu me wa yo witness e dey na edo na ma odia Pache me din di Stella Cherewa na me kase fi asaman kese na me baby akodi baby a me nim baby ko akola ne wo den e ba ne etende se na akola ne yare na ahochire kakra ba makwam tinu na akola ne papa mfi no nti sa pe no e na nurse ni bi wo hospital no pe obi e ma me nipa ne obi ma o said ye Pacho akola ne situation na iskasem ti na me ho kyere me ti nurse ni ka kyere me so onyo obi a obeto ba obehwe me bana ma me wo hospital ne ho beto nti ni me wo ho no ma na ma me bi ba hospital na obehwe akola no nti me say na akola na owu nti na ase ontumi nhome ne fu hye ye bisa na oma otoso sen mienu na akra ne papa we akra ne papa no me o baby a mintini nkampu on behwe akola no nti sa pe no na me sisa dia se ne akola ne situation ni community no on frɛ maame ne maame nti me wo hospital na maame ne bae nti maame ne bae no behwe akola no nti se na situation ni nkoyi no obefa aka na ohwe akola no in fact ohwe ne maame ni ji nti sa pe no so ope me bandi na akotena ne nchen ena bi so osua o nti okasa no so enya hwe na ono senia me situation ni kono aso opese oboa me wabrabom ena msisa ade amate nti okohu me papa no ne kan se ode me ba ne be kwa akotena ne nchen ene me bra bae ena omo kan wasem tinu sa pe na me bra ne se so enye bone kwan so dia ena me fa akola ne ma no na nemum no ye be kwakwohwe bebia o yeden owo ansa na me dia akola na yeden ama no nti me wo ha na omkwohwe bebia owo ye ena me se anka me kan no me bra ne se mintina ase nti no okoye no se o bibia ye fine nti no bibia ni ombe ma mehu ama ma me na odi akola ne ma me no na kra no ha many months ana but Midden man no 3 years. 3 years. Per time. Inti sa pe na midden man no me papa ne me bra ko at omo ko kodu ye ne nyumre na me papa frɛ me say omo kodu baby a omo wo no bibia de din akora ne de on safa inti bibia ni a obema mehu inti okasa na me sisa de a omo beba na o se omo nam kwanso omo tikem kra omo ba nti no ombedu ye pe no frem so oma bedu nti no bibia e okay maame ne hwa akwala ne fine nti sa pe no ena me sisa de a se ohwe ne fine na enye bone kwan so de a ena sa de a bibi ni omuma me hu no msu yo afi be 3 months me ko ho na me se o me ko hwe se me pese me ti akwala ne nka me bra se adenti na me ti ne nka na me ko maame ne ho no mu a me kwakọ na me si obi a me ba wo nchenti ewom kra na e wo se me ti ne nka na kra de me ntumi o
and I said the omu pese omu ye mi say de na omu fa akwala ne mame before the crown social welfare cry away omu nim social welfare for me say mame na ja akwala na fe ne de ba sem bi say ne o mame no nto mra because social welfare for be mu no oje no but no omu like me pese me ti abofran ana me pese omu mami hu we okay madam we okay but we okay pa anania me how but social welfare for mami na friend me aka che me say wo diska ha diska social welfare for no akran ko di mami no wadi say 3 years 2 years ni minti akran nka wo de ne man say foster care okohwe obama ena social welfare for bem ena mo ye ho krata ya nya krata bia social welfare no hwan ne kofa social welfare for ba me pacho maame no na ma ye ko social welfare ene ko social welfare ene me papa wo wa papa kra ka ho mpacha ena sa maame no nya mfumso bia nti se dia na asi se ene minti akwala 2 years minti wo de ne ko kro be so won me brand chere me say wo ye correct pacha me brand chere me so akra no mo ba one baby call one day one chere me you say ka akwaje ba na like ka person oje ba like one chere baby o keke me pese me kohwe baby a me ba no na ade ne ma no na o pese o be hwe na ka ade ne ma wo o de ne ma wo mo ma uska ma me ne ma uska ma me ne ma me 500 cedis we are seeing because asem no social welfare for abem a wo bra na wo papa mu nyina aka ho de wo nwi a wo ba what's ase e na wo de na ma wo mo me frɛ wo ma ada wo ewo mu no ma ye ame de na asem no ihu de ekosie esisi so adwene ne nyo tare ba asem ihu de opeso kire ye wa adwene nya nsuma adwene nya nsuma wana wo frɛ no wo su bi ebi ohunu mu no madam Beatrice ne ye wan you be fa akura onim edi no onim se e de frɛ wo but you still anonim say different one hello yes hello ma Beatrice good afternoon me pacho na ho te sei na me adem yo me pacho o adaro ma ye frɛ me ohini ni adazo a me ye adwuma o SOMPA TV ababa wa bi abetra ke kansem na insisi so ma me hunu se bi adwene no kra tochi adonu ena me frɛ wi o se frɛ ne Stella o fra saman kese na ne ba ewo wo ho 2 years ni on te akora ne nka but the way I know hello mama so me ho she woni mu e ya di amani nya som no woni mu ho she me ho she ko anu tum o se waje ne ba e ma bo ko me ma je ne ba o se o je say as a foster parent mo ko social welfare ni papa ya we ni bra so ya we sa kwara no ho ba 2 years ni on ti akora ne nka ada roma me pa cho o se me ho kro ba so o se o di akwala ne wa akra me tuo me no ka te me ti kuma si edum se sia me no ka te me ti kuma si me sie wo tek a chiro na ne am anti ayi den wo nya wo number sa ma bi anu ne na me ka te it could be wrong number pacho boa e dey wrong number ne bo ma no pacho boa wo boa pacha na dia na kire say no kure pacho no anankasa no di number ne mami o de ma wo da bai da na okoye no ehin no beje wo ba no pacho obeji no wo mpapa mu fie wo e wo kuro ba so e wa asaman kese anti bi wate madam me yefre me na na yafo yefre me bi mpo pacho boa Oje da bono na juna tochi. Wo di anti bi ye frɛ ne papa so se ne papa ya we. Ne bra ya we nti ye frɛ o mo na ya san babak why? Asɛm yi die mu ɔwerɛ mu. Frɛ wo papa na na sɛ onua no ma ye hwɛ. Ne bra ne papa ne betumi akyiri mu ama ye. Cause we di asɛm we di maintain penny sim we asi kru bi aso. Yes, na tu. Hello? Yes. Hello. Eja Sam, my hair.
Kai, Pacha. Jami Pacha, Uba Stella. What the assembly abetum and him send a ba. Magina koma mami be a fra mameno. Mameno to say one more she. Stella and so say Kahuna Modia Colane coin no preview. Pacha say. Me Pacha, ya fra me wa hinini. Me ya juma SOMPA TV so Kumase. It is Stella no ha. Kumase Stella. Kumase Stella na ba ya Kumase ha. Safrem. Jami Pacha, ye wo Kumase SOMPA TV. Kumase. Stella wa ha. Kumase. Eja asemi. Wa ba ya Kumase wo die Kumase wa ha. I was Kumase. Eja, wo ba no me Pacha, bibia e okay manana. Daddy, I didn't have papa. Aha. Mama, my dear, would I tell you what social welfare. Nani banu. Me Pacha I didn't have papa. Eja ne banu away. Akwana away. Because I know the map of this manu. Away. I tell you what Gabi, Papa, also omudi akwala na ekon woni mu bi. Eju ade ne ma. I didn't have papa. I didn't have papa. Madam, me I tell you what social welfare. Social welfare no say wo ka ho bi. And omudi akwala. And I'm say line of flower no. Ye buso wo wansa. Ye tie wo die wi a, ye be frɛ ho. Akwala no, wo so ka ho omudi ne koi. Mo de ne koma hwan. Madam. Madam. Let's go one the car home to the other. Naturally, me car home to the other. Wo boa se onfa ne ba ma obi a. Monsieur, social welfare, how many are what you mean for social welfare? Yet, na fair near me for social. Eja, what's your buano? Me for social welfare on a minute to a boadia. Papa Sam. Eja Sam. Friendly brand is my entry. Stella, I'm so watching you. Mamba choma jini ye sene omu kase ne beya ombe mame banaka o nini anu se friends who ni ane friends odi Kofi Isaac Kofi hello Isaac atesai nyame adom na ho so e erade adom papa me so me wo ya wo maame ohini ni me ya adwuma SOMPA TV Kumasi acho minimum pa me dase men so mi frache mo dan ti asamai de nyina nipa baako pacho minimum pa baba we bia ba e friend Stella wo se ne bra ne mo pacho e no kre o se wa wo mo de ne ba koma foster care 2 years ni on ti akola ne nka wo de maami bi madam ma we de maami nwie okay de maami bi number ma e fra maami na maami ne se wo boa woni ma asem ne ho hwe ene se ye fra wi se woni mu bibia because o se wo kra wo se baby akola ne won oni problem bia eti na ya fra wi okay madam pacho mo on bria make my church at the me wo prepare Isaac wadawroma okay madam me dey na asameka se dey na me ni hobby okay but first asem see yen Stella na kasa na me mama Stella no iti asem ni na omsa abofra ne yale and I was Stella no call hospital ko ja abofra to hospital and a nurse ni bi hu ye se de abofra no sit and there uja no ahobewu no ni bi a obetima ja abofra na yeden ahwe na ma enti ko dwen hu and I was Stella Stella no ba be ka say okay omfa abofra no ye de emun pa ko no and I will see you and I was Stella no ka say udie ni nkohu papa e ko ka che papa say nkrofo no nim won enti omfa abofra no nko and a papa say okay so we no mo dia and on the problem dia ni nana na obi person hwe na ono so ho di ni wo person hwe ni nana enti fa no ko
And now they no quite. Then later on, no sounds to try wachi. Eba ye bebusa. Papa ni say, Opa saw Shusha, Opa saw Jobana, Papa catcher say, ah. And now when I was winning microphone, nay, then I say, well, winning microphone, as I don't know who about the catcher me say, Opa saw Huba. Ain't I some corner blah, and as a man case police station goes home. And I'm ya, no, the above Franny, a brow was tell. The above Franny brow was tell, I really actually. Actually, now was tell and I sound so fair friend microphone, catch him, so won't me sharp of Fran. Ah, and some make up from me. why did you make out what would you say before? Because I Patro me to me, Casa. I casa, what you casana, or did you say, wow, your chip? Yeah. And I was telling now, yeah, you know, Ocasa moon you way. On the father Fran. And I'm see you. And I was telling Casa on Peso Papa be the edge the movie. Now, say, Opa, Papa, no, me cram call Papa, no, and Papa, no, Casa, no, say, or no, dear. Stella send the uncle be muda. If he said, baby, Abofrano one, oh, Abofrano school Papa, Conia, dear. Now, why you say the long Castella send Bimda? And I don't see you what it. And I'm scared, and the side there's a open sort of a fan called and the good social welfare for. Patrol team. Meet here. As America's social welfare, nine same baby, same way. And to move to my contact as America's social welfare for. Second time, no Sadia Colano coin. Any banana colano and one or Saturday coin. Oh, say. Second answer, say, yeah, the Colani by. And no sign, the same person, or the man, yeah, the same person. It's on one style and called social welfare. Yes, social welfare. It is what anybody has so social welfare. That's it. No, I'm not a friend. Anna, Madam Patrotino. Stella, no, yes, I do. This year, my information, I am saying, yeah, and Crawford buy it. I don't be chair social welfare for our Stella or our can be. Our Stella or can be. Now, to try on pictures. No pictures, no. Our Stella can be this year. Now, can be internet, then I this year, won't buy it, wouldn't so bad over. And then I this by one country social welfare. Now, Nippon, Colanico, no more probation. Ah, okay. And it's simple and shall the only thing is say, Stella no MS is among first social welfare for us, American social welfare for. Now, more contact him. On bed, Mammoth every information. Mopa, mon first American police station. On bed, Chlam Stella story. Now, my BVR. Now, Uniano, not Jane, were you okay? Obi obe catch us Stella, now doing your papa be or boy. But, a papa. Now doing your papa, but I know no true. I said, I'll be on how true baby, so they will be able to me about that. Yes, in media, Mon France as American social welfare for. I'm no more detail. Yeah. Last 2 weeks, I never call I cried those who said the catch on said they should contact us American social welfare for. Sure, man, someone can be. And he said, no, they are the PM. Let us say, Mamma Stella, dear be kind. We will say what's a yano. I call our mom didn't call the almost had in a buy. But I didn't come on fan first, then I didn't call. My minister, our hospital, no try picture, no. Oh, social welfare. This year, Omo buy a mamuko social welfare, and mamuko chucha picture. Patcha Debbie. Hey, Mammy, what better than my intro? Stella, some fresh social welfare. No more cast a mammy buy, get me beg fresh social welfare. Omo cast a mammy buy this year, and now bow no chapter me, and the match what? Mam Pacho, near ten say, come on now. This year, mammy buy mamuko social welfare. And this year, dear Mamba. Nada bay, and Omo buy am go to chapter. Come on, no, Omo buy first one, second one, Omo buy. Second one, baby. Abra, Akrani, a yari, 18, bear 5 months for no mobile. On cano correct. I will hear as am I. Aha, young social welfare for no as am I. 1 and 2. 1. San friend. So, Omo mammy na bahane. This year, Emma Wuba Hobia, Obesole, now do 3 to 2.
ako adia me peni on kan kure mampa waru kan white no si afra wom mampa cho no kure na me kan wo chase kama wom you community mo se mon kan ko man kure wa koton o do ba koma foster care wi a emedwa ya so wo bra e na e kan kure no se ya dia kwani ko school papa wo ya we wo ko gina be we no minti ninka na ade ne ko na asenka na out de bi o me frɛ wa report wa ma se me omo ka chem se bibire ni o me frɛ me nsu minti hwe frɛ ma me se champ o de brem na to o ne frɛ social welfare for no mo ka se this year ma me na ba ho ne wa o be hu me different oh say so mama this year someone ya o de ebeba hello sir, good afternoon. Afternoon, madam. Papa Mpacho na ho te say yo ye from me wa hini ni me ya djuma SOMPA TV so SOMPA TV Kumase ababa wa bia betena ye friend Stella na me say o say ne ba foster care issue bi na maame no e de ne opeso o chese maame na agene baba ye friend ne bra no Stella ne boa na maame ne kura bag this year em wa ba social welfare mo ni nyina aka se twa picture and ye pese ehun se ye no kura se de ne bra na kana na because Stella ne pese o ye ne sa se maame de ne ba no edwa ne kura won tene nka yes yeah what on say ne ba no what yare yeah she almost uzi and ni fa na ba okay but to cut story short anytime I was on the bar, my uncle and just last year, December 2025. December 2025. Omo dia korane breno, wahia korano. Stella, omo dia korane breno Stella. Breno e wasama. Until last week, and I was social welfare ministry Accra with the same issue. And I tell them say one back. They international. Oh, we walk around and far force and any time I hello. Yo, yenti. Meet you, say Mpacho meet you. And any time one epese wajele pana yema omo de apara ne ba ohwe. There was a time I was say omo fam ben kura omo de akwara ne breno omo de breno we no was say ono ansamba office say yen frem ma want no sam eji akwala no yes akwara no ye de breno I do 3 days was the standard ye de we di akwara no one want me and my minister samba be fa akwara no kon yo and I dare to say anytime I will force you bana you better my no dey akwara aba so that is the issue eti just akwala no oni ba bia emfa ne se ne ho kire no David wo ba bia only over safe hands over safe hand anytime I person on akwara no dey akwara ne be the decision social welfare you are taking it yeah, and last week over Accra. Obeya no say ne ban life. Aye. Yes, last week over Accra and she said I will call the woman. Aye. Me too. And me say I will call the woman. They should bring the child so that we give the child to her. But yes, so the paramount of the child, you know. I don't hear the welfare. No, I don't hear no. And see, that is the whole issue. Me pato mama no did say because wa me afre wo bi woman ni say onimu asam no ho hwe ntem say wrong number kura wa me akofre mama bi hello sir mama no pato ni did say what the reverend yeah reverend day Beatrice okay that is it yo yeah that's it yeah hey on can hey Stella on can pray
asem bi obi aka bi aso mo boa no eno ase a kire sen wan ka no kra me pam afiri ako wo ka so mo fa wo ba mre wo no mo de bai ena wo san ko social welfare so mo meja kra na man pa chenye me social welfare kra ka chem so me hia me ba no o kan o man fa kra na o man fa o ka chem se me nko me be ya o se me nko o kan no kra me se champo me ni pa ene ye sister ko social welfare ko kwaje o ba why because o kan no kra me tumi ni pa o te sa no me tumi ni wasem se wo ni ba bia social welfare saman kese no ko why no man je o mama Mr. Champo mo tell you aha yo betina se one and two. Hello. Yes, madam. Me pacho oba hono what is akura kete bi ba na. Yes, what about the bye. There be on kwana nam. Me pacho mo bisa ne se sa akura no wahi. Oba no we no way, oba no way. pacho me ba no wo fi O han ho fi. pacho me sister Oboa. Me se oboa. Oba no han. me wo Me se me cho wa no Stella. Oboa man no. pacho akwala no wo me sister bi wo fi ase ma fa ne se me nua Bra ne ba no way. Me pacho mo sam bisa te. E mama na odi me number man me inviting with the one fan my office no. Ma me no way. O se maame no de ne number ma so invite on in office maame no way. pacho ne number What se maame no way. maame no o no wasaman O so wasaman. Madam, the whole thing is that any time I want for Yaria, answer na was sorry say one in number before we can me say or Yaria hospital and if caregiver na one share the banana that one brand is can of us and to me friend that's for so and no we don't do that. Obi ajoba hwema unsan fa one financial burden Enkoto so wahu anu na ordinary na mu no eti ese ne bucket one way. anu na me be sound for some time na ye hu sa akwara no uba ye bisa na owu fie on fa akwara no bra na hwe na animu to a on pese wode beba Hey, ana ono so de na koma obi. pacho de Yo, wa. Ede Mr. Champo me di pon kan no credit. E kon kama. man pacho me ma me number There na be free obi. Abraham Pakasa. Onko social welfare for wa saman kese no nko jini ba. Oba yan kasa. Akasa wi. My lady, ratna se. Kache tina so to. Tena ha ya. My lady, beda se pi nyame hira